Amen, 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 amen. We are so grateful to God. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sesifundile tifundo. Mrs. Mabaso has just read from the book of Psalms, Psalms 105 from verse 1 to 22. And then she also read from the book of Jonah, chapter 2, verse 2 to 9. And then she ended with the letter to the Ephesians, chapter 6, verse 10 to 20. Let us pray. Uyingcwele uNkulunkulu uphakeme kakhulu. Umusa wakho uyasimangalisa. Ngoba Nkosi usithola sibabi, usithola singafanelekanga, usithola uNkulunkulu wethu lonamandla onke singqolile. Usithathe uNkulunkulu wethu lonamandla onke usi-cleanse for your own purpose. Sivile Nkosi masifunda kwaSefeso chapter 1 verse 7 kwekuthi sihlengwe ngengadi yaJesu. It was not just love, not grace, not deliverance, but his dying on the cross has redeemed us. Siyabonga ke Nkosi kwekuthi usihlenge ngelinani lelidule kakhulu kunabo konke lokunye. Babe thatha Nkosi ludumo nebukhosi kungokwakho Nkosi kulomzuzu. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Father God, we pray, amen and amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele njalo kusengishito Mrs. Mabaso sosifundzele thineke sitawuthatha lapha encwadini yeBasefeso sithi nje kunqamnqamla kakhona kancane kumbe ngitawuthi nje ngilise kwenkomo lesehlateni ngoba nayiselhlateni ayibhike nje kunamathela kukunye ibamba lapha ibambe lapha ibambe lapha na sisisheshe sigqwale. So bazalwane la encwadini yakuBasefeso ngingathi siyabidwa is a call to stand against the devil. Sibidwa ukuthi simelane nalomubi. And the Apostle Paul usebenzise amagama lathi finally kwekugcina uma ngabe siqala kulo verse 10 uthi kwekugcina finally umuntu nakathi ke finally usuke asho into letinengi shothi sekunetinto lesetikhulunyiwe letitsite. So Apostle Paul uyawaveta ke lama themes lamanye lakhulunyiwe lapha kwekuthi njengaloku uNkulunkulu sekente tonke letinto letinengi kangaka wasendela tona. Sengifakile emthandazweni Ephesians chapter 1 verse 7 uthi ingadi yaJesu ngiyo leyachithelwa ukuthi kusindiswe mina. That is another part what uNkulunkulu ungendelele. Lokunye uyakuveta Apostle Paul kwekuthi sikhonile kuma sema kulenkatimulo simiswe ngemandla akhe uNkulunkulu ngokuthi sibantwana bakhe kuze kube ngasikhonile kuma nokuthi sisabitwa ukuthi simaKristu. Lokunye lakuvetako uveta ukuthi kuneluhlelo lwaNkulunkulu lwetikhathi letengqile noma tikhathi tangaphambilini la khona uNkulunkulu asende saba ingcenye yakhe. Masifunda lo chapter 1 verse 3 uthi akabongwe uNkulunkulu losibusise ngetibusiso takamoya kuKristu Jesu. So lapho kuyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu usimbanza kanye saba ingcenye yeliplan lakhe lokwenta into takhe. Lokunye lakuvetayo ukuthi kuneluhlelo lwaNkulunkulu lolubonakala lukhula etimpilweni talabantu laba bekakhuluma nabo ikakhulukati base-Efeso. Lokho nakathi kwakugcina uyababona bayakhula emoyeni noma etintweni taNkulunkulu. And lokunye lakubonako ubona indlela labatiphatha ngayo njengamaKristu basabalaza balwa kufuna kuveta lempilo yebuKristu iba more practical in the community. Lokunye lakuvetako
uyamveda ukuthi njengaloku bagcwaliswa ngamoya abaqhubeke bahambe bagcwele ngamoya kulolu hambo lolu lokufuna ukuthi baluhambe. And then ke lokunye lakubalabo wekuthi sisempili silwa naSathane. Kungawo athi Apostle Paul wekugcina bazalwane qinani enkosini. And leli gama lelithi qinani enkosini lisuka ekutheni strengthen yourself, diqinisa wena. Ungafuni ukuqiniswa ngumuntu uthi asomqinise mani uyathi utawuvula isikolo asomqinise. Diqinise wena, strengthen yourself. Uma ngabe ubhekana nesimo upita athi utiqinise wena kuze ukuthi utawunqoba. Ngubani lo munye lesiye sambona athi qinisa nguDavide. Uma ngabe sifunda ku1 Samuel chapter 30 verse 6 siyabona lapha eZiklag nabantu bayabuya baqande kushisiwe emakhaya kunjani, bantu bambile bakhala baphelelwa ngemandla. Bathi nabasuka lapho lamadoda lebekana Davide afuna ukumgqoba ngematshe. Davide athi sehlelwa konke lokhu nje kungenxa yakho Davide. Lithi ke livula uNkulunkulu, David he strengthened himself in the Lord. Wathi qinisa enkosini. Usasuka umnyaka wa 2026 ngithi into letawuwenta ukuthi ugijime lilanga nelilanga, lisuku nelusuku, liviki neliviki, inyanga nenyanga, kuthi qinisa wena enkosini, utakha wena enkosini. Lokho kutawuwenta ukuthi ukhona ukuqhubeka ugijime lelibanga lewubekelwe lona. So ke utiqinisa enkosini. Kweqala lefuna ukuthi ngubale noma ngubalula wekuthi utiqinisa emandleni ayo inkosi, hayi kwakho emandla, hayi kwakho ukubona, kodwa utiqinisa emandleni ayo inkosi. That is number 1. Number 2, uhloma tonke tikhali tenkosi. Excuse me, tonke tikhali tenkosi. Lokusho ukuthi uma ngabe utoya kuyokulwa nempi kupita athi weqala wena kube nemsebenzi lo wendako. Uthi lo munye, there are weapons to have and there are weapons to take. Sitakubona ke lokho masinyane kumbe ngingakavali. So ke uthi nibese niyema. Uyabona lapha mzalwane wami kuthathwe sithombe selisoja. Angizange sengilibone lisoja ukuthi lijima kanjani. Kumbe ku TV ngiyabuka lolo kudlala ku TV. Kodwa manje noma labanye bathi hlobo tami, labanye sishumela nabo, kodwa angibathi ukuthi bajima kanjani lebhuluza, angibathi bajima kanjani lela bajima khona lisoja ke. Uma ngabe sithatha lesithombe leso kweqala lisoja malifika li-acceptwa libukelwa kuthiwa naku tibhamu naku konke lotosebenza ngakho, kodwa kweqala lokufuna ukuthi kwendeke kufuna ukuthi kusetshenzwe wena, kulungiswe wena qala, ungakanikwa lesibhamu, ungakanikwa le ama yonke. Ngoba umuntu bazalwane lisoja uma ngabe limthakathaka linteke nje litawuphinde linyadonkodola letinto lefanele ukuthi livikele lona, liphinde lona lisebenzise letinto kuvikela live. Sitha singafika sikuthathe lokho. Jesu usivetele lapha encwadini ya Luke chapter 11 ukuthi uma ngabe kuta sikhwaka sikhande uhlomile kanti sinemandla nawe, sifike silwe nawe, sikwehlule, sikwemuke tonke letinto, sibese siyangena siyaspandarisha everything that you have. Lokho uma ngabe ungumKristu lonteke kulula tisitha sitonjinga ngetinto takho leti spiritual, sikwemuke tinto lebekufanele ukuthi ulwe ngato, unqobe
2026 ubese ubona ngathi into yakholwa ayisebenzi, it's because you are weak. You are very weak. So you have to make yourself strong. Paul ngiyayithanda lento letinto utilanda lapha ya ku-Isaiah leti lakhuluma ngato. Isaiah chapter 59 verse 17 ngitawufunda ngekushesha nje bazalwane ngoba ngiyashesha. Isaiah chapter 59 verse 17. Wembatha kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba. Wembatha kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba, nesigqoko sensindiso enhloko yakhe. Wembatha tingubo tekukhipha sibhongobhongo. Let me read well. Wembatha kulunga njengesivikelo sakhe sesifuba, nesigqoko sensindiso enhloko yakhe. Wembatha tingubo tekukhipha sibhongobhongo, wathi shumpetela ngentshisekelo njengesembatho. Amen. So ke lana sibona umpostoli Paul ukuthi akamani nje atisusela lokho ukuthi uma ngabe utokhona kuhloma, you must know the whole scripture. Paul, he picked that one from Isaiah, and then wasobuka indlela ilemasotsha aseRoma lagqoka ngayo. Moya loyingcwele wase uyakhuluma ke kwekuthi lentinto akatibeke kanjani phansi. So bazalwane, we need to train ourselves. Sithi khanze singena emshukumeni, siyababona labanye ekuseni bayajima lapha emgwaqweni for fitness yemtimba yabo. Nathi njengemakholwa, we must get ourselves fit ngokuthi sifunde livi, sithandaze, sizile, sisherishe livi, sifakazele labangcwele, sente lokho nalokho. Lokho ngilolo kusiqinisako ukuthi le livi laNkulunkulu lingabi stagnant lakithi, futhi nathi singalifundi ngoba silifundzela simo thide. So ke uthi ke lana kulo verse 10:11 kwekugcina qinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu, hlomani tonke tikhali taNkulunkulu khona niteuba nemandla ekumelana nebuqili baSathane. So bazalwane, lana sihloma tonke letikhali leti sentela kuthi sitawukhona kuba nemandla ekumelana nebuqili baSathane. Sathane thina asilwi naSathane sisebenzisa buqili bazalwane, sisebenzise mandla. Sathane ude mandla la, according to this verse, uda nebuqili. So ke angeke thi Sathane eda nebuqili na uyasebenzisa buqili, uda nemandla na yena eda nani nebuqili. So ke uma ngabe siqhubeka sifunda verse 12 uthi ngobe asilwi nyalo, so ya declare. This is a declaration where these are the declaration of facts. It's not an invitation to war. Akusho ukuthi asitokulwa, kodwa kuyadeclare njenganoma ungena eborder kuthiwa declare ukuthi uphethe ini. Hayi ngoba bafuna ukukwemuka, hayi ngoba bafuna ukubona ukuthi uthenge kangakanani, kodwa kungumthetho nje ukuthi babone ukuthi ungenani eveni. So ke lana ke sekuyadeclare kudeclare kuthiwa ngoba asilwi nebandla, kodwa silwa netikhulu temimoya, nemandla, nebabusi bendalo yalobumnyama, nemabutho abomoya lababi, labasemkhathini. La kuthiwa siqine emandleni enkosi lamakhulu. Sizathu yini? Sinanakulo sekudeclarewe la ku verse 12 kwekuthi utokulwa nani, awulwi ngewakho emandla. La mandla lesiwadingako kutokulwa ngawo la, ngemandla labuya enkosini lenkulu la ngale ngona sitowasebenzisa kutokulwa ngawo la. Amen. And then lokunye ke lokuvela uthi ngawo ke hlomani
lokhu ke sekusibita ukuthi sisale siphatha sibukeka ngalendlela le. Hlomani tikhali tonke taNkulunkulu khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi. Nithi noma senicethile kulwa nigcine ninqobile. Now, what does that mean? Kusho ukuthi lana mase sihlome ngato tonke letikhali taNkulunkulu. Letikhali taNkulunkulu esihloma ngato kwekuthi uma ngabe sekukhona lokwentekako mathumbi ebumnyama lavelako awutilwela uthi yeNkulunkulu naku lo noma uthi ye wena ukhona uNkulunkulu utawudila nawe uqhubeke neluhambo lapha. Letinye taletinto letibalwa nasithi hlomela tifanana nani, tifanana nemanga sebangiqambele manga sebangakhele inkulumo uthi wena mina ngiyembethe mina ngihlome tonke tikhali tonke letikhali ke bazana lokhulunywa ngato la. Usho ukuthi hloma ngalesikhali ngiyabekisa semthandazo noma uthandaza ulele noma uthandaza uyahamba noma uthandaza uguqile noma uthandaza usemsebentini ngato tonke tikhali temthandazo uyahloma. Akubi khona la utawutholakala wembuleke khona uma ngabe ulwa lempi le. Ngawo-ke manini tingalo tenu tiboshwe ngeliqiniso. Liqiniso is one weapon lefuna ukuthi ikubophe ikuthi ngqi. Liqiniso nakukhulunywa nakuboshwa uma ngabe thina labanye singakafaka emabhandi timpahla tethu tisihambisa kabi kukhona la kufuna ukuthi bophe khona ngehla nathithe noma irastic noma yini utokuhlala lempahla yakhe ihlale kahle. So liqiniso lenta kwekuthi ube intact noma ngathi ube kahle uthi vele kwekuthi no impahla yami ngeke idzilikele phansi kude lokubonakala lokhu kuveta emahlazo lathitene ngoba ngime ngitibopheke liqiniso. Uyaqhubeka ukuthi nifake isivikelo sesifuba lesikulunga. Andike bazalwane uma ngabe kukhulunywa ngekulunga kulunga ngisona sikhali lesimqoka lesisithola kuNkulunkulu lelithi livula uNkulunkulu umuntu ngekwemvelo mumbi uze alungisiswe uNkulunkulu. Silungisiswa uNkulunkulu asilungisiswa ngithi nje ukuthi hayi mina ngilungile cha. Lithi kulunga kwakho kwemvelo kufanana netindwangu letingcolile letisetaleni noma umuntu aze tshwango samayewalunga ukhokha timoto takhe asigibelise and then as long as angekho kuNkulunkulu uyanuka mumbi. Uthi aqhubeke lo mbhalo uthi tinyawo tenu tigqokiswe kulungela kushumayela livangeli lekuthula. Kunako konke lithathe lihawu lelikukholo lelitawuba nemandla ekuqima ngalo tonke tikhali letivuthako talomo. Bese ngibalile la sikhali ezivuthako bazalwane senhlebo. Uyabona kuva nithi bakuhlebile hayi uva sengathi uyashatha sengaze ngihlethwe nangibani uve uthi bani sokuqalela emanga uthi wena uthe wathi kuyavutha lokho. Uthi ke siphathe kukhona lokholwa kuba lahawu loyo ukuthi uqime ngako letinto letindizako letitohlasela wena. Singena ku-2026 tikhona letabetindiza wena uphatha nje kukhona ungadubula umlomo. Usho kimi kanje ngitamthola ngafuna nje ngimbone ngitamdelisa onke lamama angeke akusuye nguSathane. Kuthi nakufika lo ukuthi Nkosi mina ngiphethe kukholwa kwami ukuthi nginemandla ngaye lo ngiqinisako ekukwenta konke. So ke nalapha emandla seloku nginawo. Uyaqhubeka lo mbhalo uthi nithathe impathiche yensindiso nenkemba yamoya lelivi laNkulunkulu.
kaNkulunkulu. Le mpantitshe nabayichaza noma ngeke ngene kakhulu kodwa na yayivele i-identify ikwente wehluke phakathi kwalabanye kubonakala ukuthi nalo isotsha. And le nkemba yamoya lekule livi laNkulunkulu lokusho ukuthi ufanele ukuthi sewujimile wajima ubese ugqwala le livi laNkulunkulu ngoba moya waNkulunkulu na utosebenza timbiti takho ufuna ukuthi isebenta ngelivi hayi ngemlando ukuthi khokho phela excuse me wathi lo mhlaba wakethu uhamba uqine usebenza ngelivi. Lithini livi laNkulunkulu? Umhlaba negqola kwasimakathi labakhile kuwo nabo bakho. Kwawuthi khokho wakutshela ukuthi umhlaba wakenu unjani seniyalwa niyabanga nawo phakathi ngumzalwane uyabanga. Yemukela nje ukuthi uNkulunkulu uthi denevini lakhe. Lokunye according to Romans chapter 13 bakhona bo-government labasebenza lento into letho. It's not for you to be found fighting over such things. Kukhona verse 10 lijakelela uthi khulekani ngaso sonke isikhathi nikumoya ngekukhuleka konke nekuncenga nilinzele ngesineke sonke nangekunxusela labangcwele benu. Bese ngishito ngathi kuthandaza akusho noma ngabe uyaguqa noma uyahamba noma ulele noma ukuphila la ukhona khuleka ngako konke ukukhuleka longakhuleka ngako noma uyabonga noma uyanxusa noma wentana konke akubonakala ukuthi wena usemkhulekweni. Uthi ke ningithandazele nami nalo lele ngifuna kugcina ngalo ningithandazele nami khona ngite uphiwa livi ngithi nangivula umlomo wami ngishumayele ngaso sonke isibinzi imfihlakalo yevangeli ngikhulekeleni ke ukuthi mina lengilinxusa lelisetinketaneni ngenxa yelivangeli ngilikhulume ngesibinzi njengoba kungifanele. Ngicela qina lapho ngilikhulume ngesibinzi njengoba kungifanele ngikhulekelele ukuthi nangivula nje umlomo wami and ukhuluma usetinketaneni letingetane uthi ulinxusa letingetane ke ngekwemlando it was like a shame linxusa liyaligabe emashayini imigaqo lethile lokulagabile kusuke kutshengisa ukuthi lelive lakhe linjinge kangakanani wena lokulagabile ufunza lelive lakhe ngabo. Umpostoli Paul uthi angibone maketane mina kodwa ngibona imigaqo yasezulwini kwekuthi ngiqebe lezulwini kuqetho kangakanani emhlabeni bangabona ukuthi ngemaketane mina ngibona imigaqo yasezulwini. Namuhla ngifuna ke ukuthi sisato ngena emthandazweni kafishane ukuthi ngisho ngithi kunemigaqo yasezulwini leminye ivela njengetinketane ivele iletha lihlazo kuwe ukuthi uboshiwe ivele iletha kukudegrade ngekwasemhlabeni kodwa umpostoli Paul uthi ngilinxusa letinketane lendibonako leti tisho ukuthi lela ngilinxusa lakhona kunjinge kangakanani nina ningabona tinsimbi ukuthi ngikuboshwe baseRoma ngaboshwa mina leti imihlobiso asewuke uthi na ubona tinto letinye teminyaka wa 2026 uyeke kulila kakhulu kodwa ubone imihlobiso yelekhaya laphezulu. Amen. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you. Sikubonga uNkulunkulu namhlanje na ekseni ngokuthi usiphe nalelivi lakho Nkosi leli sibani usiphe nalelivi lakho Nkosi lesiqinisako nalelivi lakho uNkulunkulu wethu lona amandla onke leli sikhumbutako ngemnceko yakho Nkosi umpostoli Paul kwekuthi sikuphi Nkosi uma ngabe silapha emhlabeni sendani usibideleni usinike inkonzo lenjani babe siyathandaza